Impenifo ka say obakwasia enyini sanso na oba nyansanyini nso nyini na kontihini ya ofre no to e kontihini wo Asuom me de me hu ni so onye kontihini wagimi wei oyo obakwasia wanyini enu nti no oyo bagimifo esan say nyansa mu no onibi adwene mu no nso no onibi adwene so nko na nyansa nko ni wani nyina nso abo no say de jonso aba akokọ wei oyo bodamfo okasa mentie no abodam adwene nya adwuma oyo gimi a onim nyansa oyo ne niema say aboa ondwene sa ena oye ne niema so won se kwasia panyini bi sei ekasa membo ne se nipa na ekasa bo ne sa aboa bi ena ekasa na ye sei se kokram wan fere so beton video so a yenso yam fere se de asawa beta so so wen bo ne hono na wen hunu nyansa se oye kontinu wo Asuom na de ne jimi ba be politics be kan kwasia asem de a en de na ye ma welcome to the world of politics baby a hono mo no yensuro bia esan se politics mo no yam fa nipa awe se wo de wo ho ba na obeka na asemu a nyansanimu a ye de eye asemu a nyansanim ne beyiwa no isanse se wagimi a aha sei no enya na ye bekire onyansa yenso ye gimi ne yeguwa isanse ejimifo na ejimifo hia ye be hu mo magimi ye enu nti se wagimi na se wo de ho ba sa wo ye ohene a wo ye dikuro ana se kontihene e we kuro bi ase na wembu ho ene bia wo firi ba no na se wo de ho ba the field of politics a ye be penti wo sande ye opese ye penti wo ne pepepepe ne mom no se wo de nyansa ba e de nyansa e be hia wo ye se wo de jimi ba e de jimi hia wo kwan na wo de nyansa nso ba de a e de nyansa nso be hia wo kwan na wa jimi na wo de jimi aba de ye so e de jimi e be hia wo kwan eno nti no okonti hine a ukọ na ukoti na wo ba be hini na nso no unnim nyansa nti ukọ ya ukoti ye no wa ma be hini ya ba be ka kira wo se wa jimi na Jollof se men kan kira wo se wo ye jimi fa onim nyansa na nipa obo kontin no sa nipa no osu no kosa onka so owu onfa ne nkwesa nse nyansa de na mesi kuro ben na o manya nipa tene ni bia aboda ni we no makofa na besi wo so yo hene a ye de mic akosi nanim so onka sei na tete bere mu ana ntokwa wo ho a ya asanto a oba kokodurufo eje so ma ahema wo twe atuo kwa akon ye kon ntokwa brane wanu kuro se eche ye se wi wase we sa bemben wagimi nti ya tam dade eche de ahye unyansa bi anim na anu awadwene na adu jimi no kwasia abesi ho ahye ma pieto wo hini jimifuo dwan abesi wo biebie wanu te se de AI ene ye de kasa se ye ni papa na e kasa dia wo hini wagimi papa na mpese mi hu kuro anti kuro no omukọ atifi kwa na afọ ye hunu nipa biara se tintinto kwasia mpanyini wei kwadwo besi a wo ma pieto ne hye no na nima chinchim abu wato so se ebratam bema hu fini ne hu kankani na nim tietia se ka hira ya bo koso anema kwasia mpanyini wei ebe gina ho so oyo hene na nipa ne kasa wo hwe na nu anti mu hu sa asem efiri na no ba no won sese wo wura ahemfie mpo eye kuro be na enim amamre sa wo masaya amamre ama na mane ne amamre nya akono Ghana ne akofa kwasia we ya besi so oni ohene kuro be so no sa jimifo we ya amofra omo ohene no ya amofo mene nam TV so mankura na adwene nya omo nwansane ne ehu ahemfo ayemu om we wasam na yenka na nka wo sai ne wan say betia be ka kire ye say NPP impanyefo ma yomuti a omo kwakopre eye franka tumi no no ma be eye franka tufo e de ama eye NPP osunu kokuko ama nyokuo no sebi mpedu asa nipa nu mo yomuti ni nyina no sankwas kwase ampanyi te za wo de onya sankwas sa wo nim nyansa nka wo bo so wa den wagimi onyene kontin hine unim nyansa nka wo be hu se wagimi papa yani no ya watechemu ntini yensurofi ya gura techem nti yensurofi yo yedi kan de ya hwa ya kache nim dada enu nti no se wo hunu nyansa na de wo ho ba ya be responde wo seniye wo sika wasam no pepepepe 2025 and beyond kwase bia no wo de wo kwase aba wo beje wo kwase ya wo de wogimi ba wo beje wogimi enu nti ohine besira wo hunu nyansa minimu dada o NDC ni yes obi animu obi a oni owo Asuom bia knows you say you are a member of the National Democratic Congress but in kohini a oye ohini de you know how to speak. You don't come out and call some people who say they are sankwas and you expect people to respect you and expect people to address you in a sensible manner. It is not done anyway. You respond the way you want to be responded.
you are respond the way you want to be responded. It means people would respond you based on what you say, based on the how you present yourself, or you present yourself. They will respond to you based on how you present yourself. So if you good way, the people will also respond to you in a good way. But if you choose to be stupid, and you mention Jimmy asking I don't blame you. I blame the people of Asuom for making you a contingent of a whole big town like Asuom. It is the biggest mistake for the people of Asuom to choose you as a contingent. I call on the people of Asuom with the immediate effect to dethrone you as the contingent of Asuom. You don't deserve that position. That position is given to people who are wise, who are sensible, not stupid people like you. The people of Asuom, the time has come for you people to dethrone this stupid man calling himself the king or the contingent of Asuom. Let him know that he is no one in front of the people of Asuom. Let him know that he is a stupid person. He is mad and behave as a mad person. The people of Asuom deserves better. The people of Asuom deserve better. We cannot let someone who is stupid and senseless as this man represent the people of Asuom as our contingent. This is unacceptable, and we, the people of Asuom, would not accept this man as our deco from today. We see him to be an outsider, and he's not qualified to be called the king or the contingent of Asuom. This is what we, the people of Asuom, says today, because we don't tolerate stupidity and foolishness in the town of Asuom. Peace be unto you, the people of Asuom. Bosu isaunkunyan na free Asuom hono mesan say onso ye sankwas na sankwas se sel de wuntimi enye continue wo Asuom. Wo ye jimi fo nim nyansa wo ya aboa mu aboa ye kwase a wo ye sankwas mu sankwas wo ye ballers wa de wo bon kan na make an job. I don't see. Get ready. Say, as a sankwas like you cannot lead the people of Asuom. We, the people of Asuom, ye near to the extent say in nyansa say makwasia te say wo aye continue e wo Asuom. I don't see ene me frɛ me nuanom ne manam fo wo Asuom say yen kan bom na yen detroni eye kwasia yi as the continue of Asuom. Yemane hunu say wajimi a enye Asuom edin eno de begimi agu Asuom eman enimu ase. Asuom eye nyansafo ekrom jimi fo te sawo entimi ndi nyansafo so emane nye yeda. Me ka kire wo ya boa mu aboa wo che sabodamfo a okwa akon wo che sabodamfo okwa akon gan pe be bi na tena na wonim nyansa na ka bo hu se wajimi wo de ho na aba na wo de ho aba ne de e be ye ho adwuma se na mbra no esitie. Peace, shalom, bye bye. Wow.